Honga fule matakau ne kua hahakua te kito whetoko ke lātai mi te whewa laka pi tau amo ne whakahakua I hem takau Niuean Island Touch Association. Kua whetoko e ke he tau whewa mai lahe veala he la, kua lai whoke vihu mai uka he tau whewa. Ue fufuta ne kua whetoko ki ai mai kua lahe vihu he tau whewa mua atu ke lātu mola tūru ne kua whakangahua ke he aho mua atu ke he lewe ki anga ke tau whewa he male. Ko vi he tau whewa he mtakau ha lethal levy mo la kepa ke lata ia mai tuanga ki tōru waki ke he whakahikuanga he tau mga pele taki ua e ala. Ko matutaki atu whoki ke he ue minute mai utake he mai whalo ta tangata pele si maua ni he mtakau ha levy e ala ki tōru waki. Ke tau whewa whakahiku ne kua whetoko e mtakau ha awasele mai mtakau ha lofi kua mua tani e mahifi he tau tō mai ono ne pata kua mau e lo tōru e ala kai tahani ha alofi. Koe tau tutuang he tau whewa laka pi, tau amo he tau mtakau whio, koe mtakau mai a awasele, tu taha, vaipaha ua, alofi, tu tōru a lewe atana, mai tu whae mtakau hala kepa. Koe mina ki whoki ke whakahoku ai whalu whewa, ke mtauru he tau who, ha koe mina ki hoku mai ai whoki taha mtakau whtoko, mai ta mtakai nanga niwe, ne kua nono fua atu ai ki Australia.